Bakwethu ikudibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Silokhe sisonke nabafundisi bami amajaha akompofu bephahle indlovu. Ngicela ubana bafundisi lamukele njalo abalaleli bethu. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngelizwi likaNkulunkulu. Sifisa ukuthi uThixo asithungamele sifunde sindawonye. Okhulumayo umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Namhlanje ke sikhangela isifundo esiphawulekileyo kakhulu, esiqhakathekileyo esikhuluma ngombhaphathizo eBhayibhilini. iBhayibhili lithini? Kodwa singakangena esifundweni bafundisi, ngithanda ukuthi ngithi kubalaleli silogwalo ukuthiwa i-Great Controversy, ingxabano enkulu oluxakulula indaba yokuthi i-Ukraine le-Russia yizo yini ezizawuletha ukuphela komhlaba. Lolo gwalo nxa ulufuna thumela isicelo sakho, nombolo zocingo 0718444196 0718444196. Asingeneni bafundisi kundaba yethu yosuku namhlanje, indaba yombhaphathizo. Mfundisi OB Mpofu, ungathini ukusivulela inkundla kulindaba? Siyabonga. Sifisa ukuthi sikhangele eBhayibhilini lapha kuMakho 16, ivesi 15 lo 16. Singakhangela futhi lo Makho 1 ivesi 14 lo 15. Uvesi 15 uthi yena wasesithi kubo, hambani ezizweni zonke lichumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo. Lo okholwayo abhaphathizwe uza kusindiswa, kodwa lo ongakholwayo uza kulahlwa. So lapha sitshelwa ngokuthi kathi kuyini okudingakala ukuthi umuntu aze abhaphathizwe. Ngenza njani ukuthi ngize ngivunyelwe ukubhaphathizwa ngokweBhayibhili? So iBhayibhili lithi kumele ngikholwe, ithi yona okholwayo. So umuntu obhaphathizwayo ngumuntu okholwayo. Kusitsho ukuthi kumele kube ngumuntu oyenelisa ukunakana, ukuba lomkhumbulo ukuthi ayenelisa ukufunda ngolutho oluthile, kumbe ngithi mina ngokucacileyo afunde ngoJesu. Abe sesitsho ukuthi mina ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela emthini waseCalvary. Ngiyakholwa ukuthi ukufa kwakhe echitha igazi lakhe kuyathethelela izono zami. Ngiyakholwa ukuthi ngoJesu ngiyasuka ekufeni ngingene ekuphileni. Ngiyakholwa ukuthi ngoJesu izono zami zithethelele. So umuntu kumele enelise ukwenza njani? Ukukholwa. Yes. Siyabonga mfundisi, usuwakuchasisa masinza ukuthi ukholwani, kodwa usukuchasisa. Siyabonga. Kumele akholwe kuJesu njengenkosi lomsindisi. Yes. Mfundisi CK, nxa sikhangela uKristu wathini ngombhaphathizo? Siyabonga mfundisi. Sizafunda encwadini engcwele eBhayibhilini kuMathewu 3. Sizafunda kusukela evesini lika 13 siye kumakwelika 15. iBhayibhili lithi lona ke, kwathi uJesu evela eGalili wafika kuJohane eJordan ukuba abhaphathizwe nguye. Kodwa uJohane wazama ukumnqanda wathi, yimi engiswela ukubhaphathizwa nguwe, wena uze kimi na? uJesu wasesithi kuvesi 15, uJesu wamphendula wathi, vuma khathesi ngoba kusifanele ukuba sigcwalise ngokunjalo ukulunga konke kwangikhona mvumelayo. So ke sinanzelela lapha ukuthi uJohane wayephethe inkonzo yombhaphathizo emfuleni uJordan. uJesu wasesiya kuye ukuthi ayebhaphathizwa. So nxa sikhangele inkonzo le esikhuluma ngayo yombhaphathizo, sinanzelela ukuthi uJesu wayifaka isidindo ngokuyahlanganyela kuyo ukuthi laye abhaphathizwe. Lokhu kusobala ukuthi yena wavuma ukubhaphathizwa ngenxa yokuthi inkonzo efaneleyo. Enxa yemfundisi khona kungakayithi ukuthi uJesu enxa ungakwelula kancane ukunabulula ukuthi uJesu yena wabhaphathizwa ngenxa yani, ngoba siyathi na wengela zona. Siyabonga mfundisi. Mfundisi uthena kumele umuntu avume, aphendule. Siyabonga. Avume uJesu engela kuphenduka kudingayo, engela zona azivumayo.
kungani wabhaphathizwa? Siyabonga mfundisi wami. Sinanzelela ukuthi umbhaphathizo njengoba ke umfundisi umpofu esekhulumile lisango esingena ngalo ukuba ngamalungu ombuso kaNkulunkulu. So uJesu eqalisa umsebenzi wakhe wabhaphathizwa ukuze asinike isibonelo sokuthi bonke abafuna ukuthi babe ngamalungu ombuso wakhe kumele babhaphathizwe. Yikho uJohn lanxa wayemalela lapho ukuthi ambhaphathize wathi asikwenze ukuze sigcwalise ukulunga konke. Wayeveza ukuthi indaba le yokulunga ukuze umuntu alungisiswe kumele angene kulinkonzo yombhaphathizo. Phambili sizakuthinta ukuthi wayesitshiyela isibonelo lanxa engazange wone engazange inkohliso yethu ifumaniswe emlonyeni wakhe. Siyabonga mfundisi. Kuhle ukuthi uJesu watshengisa ukuthi yindlela okumele kwenziwe ngayo. Kunjalo mfundisi wami. Kulabanye ke bafundisa abathi bona hayi mina ngidinga ubhaphathizwa. Mina ngidinga ubhaphathizwa angazi nxa sizakuthinta phambili. Engcesi ngahle siyibambe ngoba omunye umuntu uyathi mina ngiyakholwa sibili kodwa akubhaphathizwa ngibonana ukuqhakatheka kwenzani ngasengikholiwe. Singabuyela futhi kwaphana kuMakho ithi yona okholwayo abhaphathize. Yebo. Ngezinye indlela ukuthi ukukholwa kuphela kukodwa kakunjani akwenelanga. Ukukholwa kumele kugcwaliswe kuvezwe ngombhaphathizo. Engcenye singafunda ivesi le ingasincedisa khonapho. Ungafunda uJakobe ngo2 ivesi ngo19. Ithi wona uyakholwa ukuthi uNkulunkulu umunye na? Yebo wenza kuhle. Ngitsho lamadimoni ayakholwa athuthumele. So lapha sibona ukuthi amadimoni ayakholwa. But awungeke uze idimoni sithi ngifuna ubhaphathizo. So amadimoni ayakholwa ukuthi kuloNkulunkulu sibi njalo ayaqhuqa. So lapha ngezinye indlela kutshengiselana kutshengisela ukukholwa umuntu ngeke athi hayi mina yakuthi uNkulunkulu khona sibili ngiyakholwa but nxa sokubuya embhaphathizweni angikho. So iBhayibheli ithi yona umbhaphathizo ngezinye indlela ise requirement nxa ngakubeka ngesikhiwa uyadingeka ukuthi umuntu abe yingcenye ngoba abe lilunga lombuso kabani kaNkulunkulu. Ukuthi ngingabhaphathizwa ngisithi ngiyakholwa akwenelanga. Kungafana yini bafundisi lo muntu othena ijaha lentombi kumbe umnye wakho nathi hayi mina ngiyakuthanda kodwa ngifuna ukutshada lawo. Kukhona apho mfundisi wami ukuthi uthando lolu kuyindlela yokuwakha umuzi ngayo. Lubonakaliswa ababili sebehlala ndawonye sibe ngumuntu lomkakhe. Hayi khona ukuthi omunye ehlala omunye ehlala bese sithi ngiyakuthanda. Khona apho kuyabe kushota uzimisela. Ukuthi umuntu lo uyesaba kufana lo muntu ochapha umfula. Ngibathi umfula uziwa ngogodo. Ukuthi uyaqala athi angabona ngahamba lapha bese buyele emuva. Kodwa nxa kulothando kuba le commitment. So nxa kulokukholwa kumele kube lombhaphathizo. Ngingase sayingenela khonapho mfundisi OP khonapho ukuthi kuyindingeke engakanani ekubeni lilo ngalebandla. Mbona nikade sikhuluma ngakho. Kunjalo. Singagcizelela ngevesi lapha ethi yona ngakho hambani lenze izizwe zonke abafundi. Libabhaphathize egameni likaBaba elendodana lelikaMoya oyingcwele. So lapha sibona uJesu elaya uthuma ibandla ukuthi ibandla kumele lenze abafundi. Okunye okudingakalayo ukuthi umuntu abe ngumfundi kaJesu ngumbhaphathizo. So ngezinye indlela angeke ngathi mina uJesu ngiyamthanda mina ngumfundi kaJesu kodwa ukubhaphathizwa hayi amfundi. Kodwa ukuthi ngize ngibe ngumfundi kaJesu opheleleyo kumbe ogcweleyo kumele ngenze njani ngibhaphathizwe. Okunye kodwa engingakuchasisa khonapho ukuthi akutsho futhi ukuthi ngingabhaphathizwa kodwa ngithi kulabantu abanakana ukuthi ngingabhaphathizwa vele sengisindisiwe. Akusela ndaba lokuthi ngenzani ngemva kokubhaphathizwa. Umbhaphathizo uyadingeka ukuthi umuntu asindiswe. Kodwa ukukholwa akuphelele kubhaphathizweni. Ukukholwa kuqalisa ngaphi ekubhaphathizweni kusiya phambili. So isikolo umuntu angeke graduate khona uJesu engakanjani engakabuyi kumele afunde ekhula nsuku zonke. Ngibona likubekile bafundisi ukuthi lisango. Anti isango lapho ngena khona. Awuthi ungangena sengiqedile. Kunjalo. Uhlale phansi. Kunjalo. Fundiswe lemthetho ukuthi kuphilwa njani phakathi endlini. Kunjalo. Ngibona ukuqhakatheka kumele abalaleli bakubambe sikukhulume sikuzwakale ukuthi ukubhaphathizwa umuntu uyathena mina ngingedwa ngiyakholwa kunjalo. Ngidinga ungena ebandleni ngilibandla ngingedwa kodwa likubalela thina ikungena ebandleni ngoba uNkulunkulu nguye umsunguli webandla. Engcenye futhi khonapho okunye sikugcizelelayo ukuthi izinto zokukholwa lezi
aziyi ngokuthi umuntu ubona njani. Ziya ngokuthi iBhayibhili lithini. Ya kakhulu. So kumele ngidinge ukuthi kathi nxa ngidinga indaba zombuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu yena uthi kumele kwenziwe njani. Ngingabuyi lokwami mina ngethu ukuthi hayi mina ngihlakaniphile ngiyazenzela lokwami andingi ungena eChurch. uJesu uthi yena abafundi bakhe kumele babhabhathizwe bangene bahlanganyele ebandleni elingumzimba kaKristu. Kunjalo. Mfundisi sikhe akusincedise ukuthi abafundi bakaJesu bayibamba njani le ndaba. Siyabonga mfundisi wami. Sizafunda encwadini yemsebenzi. Isahluko sesibili ngizafunda ivesi ngelika 37 lelika 38. Yebo. Incwadi yemsebenzi isahluko sesibili ivesi ngelika 38 37 no 38. Lithi lona iBhayibhili bathi ukuzwa lokho bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli bazalwane senze njani na. uPetro wathi kubo phendukani libhabhathizwe lonke ebizweni lika Jesu Kristu ukuba lithethelelwe izono zenu kungikona lizakwamukela isipho sika Moya oyingcwele. So sinanzelela lapha ngosuku lwePentecost. Nxa uMoya oyingcwele wayesuyehlele kubafundi bakaJesu, uPetro uyachumayela abatshele iqiniso ngoJesu. Sebezwile iBhayibhili lithi bahlabeka basebebuza ukuthi manje bazalwane senze njani. uPetro uyagcizelela ukuthi phendukani libhabhathizwe. Kusitsho ukuthi abafundi bakaJesu njengoba ke sike sathinta uJesu ebhabhathizwa, sibona behamba ezinyathelweni zikaJesu ukukhuthaza amalunga aphendukile ukuthi kabhabhathizwe. So inkonzo yombhabhathizo abafundi kabazange bayiyekethise. Ngenye indlela mfundisi ukuthi sike sakuthinta kumaviki adlulayo lana ukuphenduka. Ngaseke sakhuluma ngayo ukuthi abalaleli bakubamba ukuthi ukuphenduka yikuchiya indlela athi uhamba ngayo endala uchibilike usuke ekubhekeni empumalanga ubheke entshonalanga. Ngamanyathelo bani ke umele umuntu athathe nxa ezabhabhathizwa? Siyabonga sikhangela uMateyu 3 lapha ivesi 5 lo 6. Ithi yona iJerusalema leJudiya lonke lezabelo ezigombolozele iJordani baphuma beza kuye. Njalo babhabhathizwa nguye eJordani bevuma izono zabo. So lapha siyabona ukuthi ekubhabhathizweni lapha kuyadingeka ukuvunywa kwezono. Kulomunye wayejayela ukuthi kulabanye abantu abangena embhabhathizweni kuthiwa uyabe ngathi bayasokwa njengebhinzi ngoba uyabe ngavumanga zona. Uyapho ngungena kuphela njengebhinzi ezifakwe emanzini ukuthi zisokwe. So uvuma izono lapha lokuphenduka sesikuthintile. Kuqakathekile umuntu avume izono zakhe engakangeni emanzini. Kwesinye isikhathi abanye bayaphonga ukuthathwa ludumo athi abangani bami bayabhabhathizwa yela lami ngenze njani. Ngezingenela nje emanzini bakukholise nje ungene emanzini. Kodwa umbhabhathizo yinkonzo eyandulelwa yikuvunywa kwezono. Ngoba inkonzo ekumele kube lokuchiya kwempilo enjani endala umuntu eqalisa impilo enjani entsha. So kumele uvume izono ukuze ezithethelele ube sokutshengisa mgceke ebantwini bonke ukuthi mina sengivumile izono zami njalo ngiyakholwa kuJesu yikho ngibhabhathizwa abantu bebukele kube into esegcekeni. Mfundisi ngifuna ukuthi khona lapho yokuvuma izono le singakayichiyi. Kulilanga ngathi ngibhabhathiza abantu bathi bona omunye wathi na kimi wena uthi uthola zona ngoba wantu mhlawumbe ngene emanzini so ziyasala emanzini. Ucasise khonokho wayebabona ngani nje inkomo ezingene deeper. Anti inkomo ngazingene deeper yachimkhazi imkhazi yasala yikho yini ukukhuluma lokho mfundisi ukuthi siyabo engekho lapho oyisingawugcizela kwapho ukuthi amanzi okubhabhathizwa ngawo lana kahala muthi anti deeper lilo muthi. Amanzi lana akula muthi ofakiweyo lapha ukuthi mina nxa ngingavuma izono ziyasala kuphela kunjalo. Ukuvuma izono kumele kube yinto esengqondweni lenhlizweni yami ngizivume ngikhuleke ngakho kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bengisenza lokhu lalokhu ngiyavuma. Ngicela wenze njani ungithethelele. Then nxa umuntu engena emanzini engcenye izifundweni ezilandelayo sizakuthinta ukuthi kungumfuziselo. Ayisikuthi amanzi lana ngumuthi ukuthi even mina ngikwazi ngilesono sami ngithi asoze ngisivume kodwa siyasala ngaphi emanzini. Isono kumele siqale senziwe njani sivunywe kwandubani umuntu ayengena ngaphi emanzini. Engcenye kungezela khona lapho mfundisi
phezu kokuvuma isono umuntu ithi yona ke beza kuJohane emfuleni uJordan kusitsho ukuthi ngemva kokukholwa sovume izono kawubanjwa ngamandla uyazihambela uzinikele. Alright. Okay. So kuqhakathekile khona ukuthi sinanzelele ukuthi lona lelo nyathelo lokuzinikela lokuvuma mceke ungabanjwanga ngamandla liqhakathekile ukuze umuntu angene empaphathizweni. Siyabonga mfundisi othi uyibambe eyokuthi kumele umuntu akholwe okunganani ukuze abhaphathizwe ukukhangelwa njani. Siyabonga mfundisi sizafunda encwadini yemsebenzi lapha isahluko ngesika 8. Mina ngizafunda ikakhulu ivesi ngelika 34 ngiye kuma kwelika 38. Yeah, sibambe isikhathi. Ithi yona ke induna yathi kuFilipi ngiyacela umprofeti ukhuluma lokhu ngobani na uyazitsho yena ingabe omunye na. uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo wamchumayeza ivangeli ngoJesu. Kwathi sebehamba endleleni bafika emanzini induna yathi khangela nanka amanzi kwalani ukuba ngibhaphathizwe na. Ivese engiyifuna kakhulu ngeka 37 ibise sithi yona ke uFilipi wathi kuyo uba ukholwa ngenhliziyo yonke kungenzeka. Yaphendula yathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Yikho ke sinanzelela lapha ukuthi ukuze umuntu abhaphathizwe kudinga ukukholwa. Hayi khona ukukholwa kokubamba kwamahafu kodwa ukukholwa ngenhliziyo yonke okugcweleyo lokuzimisela lokuzinikela ukuthi loba kuyini okungenzakala mina linto sengiyifuna ukuthi ibe ingxenye yempilo yami. So kudingakala ukukholwa ngenhliziyo yonke. Mina ngifuna sibuyele nemfanekisweni wami lo nyawuthanda livumele mbiyele kimi. Kulungile mfundisi. Abantu abachadayo. Abantu nxa bechada khonokho kutsho liqiniso. Ukuthi nxa umuntu esefika esigabeni sokuchada sicabanga ukuthi konke engqondweni yakhe sokucacile. Yeah, usezimisele. Sezimisele. Kunjalo. Ukuthi kumbe siyahlala ekuthwani ewobeni siyahlala sonke. Yeah, asachiyana. Ngibona into enjalo. Kunjalo. Ukuthi khona umuntu yabe sezinikele ukuthi uJesu ngizamlandela. Yeah. Noma kungaphi. Noma kunzima njani. Angisoze mbiyele emuva. Kunjalo. Ake sigoqa indaba yethu ngokukhangela ukuthi umbhaphathizo lo nxa kuyini singakuchiyela abalaleli kulesi sigaba ngokuqhakatheka kokuthi umuntu azinikele ngokugcweleyo. Ngitsho nje ngoba kwesisikhathi omunye umuntu uyazana uzinikele yabona enye indoda sigqoka isutu isibopha ithayi enhle indoda khona angajalanga ukuyibona enkonzweni. So yayithi alamva umbhaphathizwa lapha ngathi ndoda kathi kuhamba njani athi asembonile phela phakathi lapha echechi. Madoda. Wayesebonile la enkonzweni. Wayesejimbile. Singathini ngabantu ababhaphathizwa ngalezo zindlela ezinjalo uthena ubone uJesu ubone intombi ubone uJesu ubone ijaha. Yeah. Ngokuzinikela ngokugcweleyo singathini? Siyabonga. Engingakutsho okunye engcenye ebe ngifisa ukuthi ngigcizelele nxa sikhangela umfanekiso wejaha lentombi abachadayo kuyafungwa lapha ukuthi ngiyazi ngizimisele so la sekubhaphathizweni lapho ngakhangela indlela ababekwenza ngayo eBhayibhelini kwakumele umuntu atshengisele ukuzimisela ngokuthatha izifungo ezithile. So yikho ke umbhaphathizo utshengisela ukuthi umuntu odinga ukuzimisela. Akwasonto yokuthi engcenye abanye kwesinye isikhathi bathi hayi ebandleni elithile bangcwaba kuhle. So yekela namphongo uyangena lapha kuyenzela ukuthi nxa esejoin burial. Sengathi senza ibandla ngathi liburial. So kulezi izathu eziningi abantu abazibeka kodwa isizathu eseBhayibheli ukuthi umuntu kumele akholwe kuJesu ngokweqiniso. Umuntu obhaphathizwayo umuntu othi sengifuna ukulandela ubani uJesu. Sengikholwa kubani kuJesu njalo angibhaphathizwela ukuthi ngingafika laphana ngibuyele emuva. Ngibhaphathizwela ukuthi sengilandela uJesu kwempilo yami njani yonke njengesifungo somtshado esithi asoze siyehlukane ngaphandle kwani kokufa. So uJesu kumele ngimlandele kuze kube sekufeni. Utsho njalo uSambulo ngo2 ivesi ngo10 uthi yena thembeka kuze kube sekufeni. Ngiza kunika umqhele wani okuphila. So ubhaphathizwa isinqumo sokulandela uJesu okwempilo yonke. Ncedani bafundisi isikhathi sami siyaphela. Lindoda yayikhonjwe lapha ngumzalwane obhaphathizwe yathi mana phela ngiyona wathi akuze sithathe sonke kumele ubhaphathizwe.
naso zinithathelayo vele asuzinithathelayo ungabhabhatizwanga lingathini khona kusobala mfundisi ukuthi ngamncedisa njani yena wayecabanga ukuthi ukubhabhathizwa ekuyamnika ilungelo lokuthi athole intombi ekhohle ukuthi umbhabhathizo usho ubudlelwano obungapheliyo loJesu so kwakusitsho ukuthi ubudlelwano intombi yakhe ayilayo loJesu yena wayengelabo ubudlelwano lobo kodwa intombi eyifuna namfuna umncede umuntu lo phela usebuyile sethenge lesuthu sesithi uyabhabhathizwa kodwa isizathu sakhe asibambeki mfundisi isizathu sakhe siyabambeka ufuna intombi ayimtshela ukuthi nxa ungabhabhathizwanga suzisithatha hanto mfundisi isizathu sokufuna intombi uyamkhombisa likhombana uye kubazali uvunyelwe kodwa ke umbhabhathizo ibudlelwano loJesu so yena into angazange ayibambe lapha undoda lo ukuthi lapha umbhabhathizo lo ayisiwo ngiphi ilungelo lokuthi ngibe lentombi kodwa ke yiwo ongiphi ilungelo ukuthi libe lobudlelwano loJesu ngaba lobudlelwano loJesu so kungaba lula ukuthi lo muze emfuna ukuwakha la intombi so ku right ngoba uJesu uzasibambanisa so ke mbona ngazano angimbhabhathizo njalo ngoba kakholwa khona lapho engcenye okunye lapha besilokho sivindana le ndaba ukuthi kathi kudingekelana ukuthi umuntu azabhabhathize so esingakutsho ukuthi ukuthi ngifuna intombi ayisizo ezinye zezizathu ezokuthi nginganjani ngabhabhathize kumele lokhana kuzimele kodwa kunjalo kakaqale umfundisi ukubeka kuhle kaqala alungisa ubudlelwano bakhe loJesu kathande uJesu angathandeli angafuni ukuthi yena yena uthanda intombi lo muntu kathanda uJesu kodwa uJesu angamtholisa ukuthandayo yikho akufuna lokho ingcenye singakuthinta ukuthi endaweni eziningi ngiyangubone mina abantu bona laba bathi uyabhabhathizwa ngoba sokumele ajade abaningi bakhona bajayela ukuhlamuka sebechadile babuyele entweni yabo kade kufuna so kuyingozi kakhulu indlela bafundisi kumele athole ijaha ngithe athola uJesu uJesu amnika ijaha kunjalo athola uJesu uzamnika intombi kakhulu hathi ukuthi athola intombi abesefuna ukuthi intombi isimnika uJesu ngoba umbhabhathizo lisango lokuthi yena uselilunga lombuso kaNkuluNkulu uselilunga lebandla hayikhona ukuthi selilunga sengathathi intombi yena engabanga lilunga lebandla hayi siyabonga abalaleli yindaba eqhakathekileyo kodwa sikhuluma ngendaba yombhabhathizo ukubana ayikuzinikela ukuhamba loJesu yonke indlela noma sekunzima noma sekunjani umuntu ozwisisayo ukuthi uJesu umsindisi wami wangifela wanikela konke ngenxa yami ngakho lami ngizamlandela ngize ngingene emanzini ngombhabhathizo sizakuqhubeka njalo ngesifundo esifananayo sigcila kuso sijula kiso sisiya phambili kuviki elizayo ngithanda ukulikhuthaza ke ukuthi abafisa ukuthola lolu gwalo engikhulume ngalo siqala la i-great controversy or the great controversy between the devil and Christ ubana uluthole lolu gwalo inombolo zocingo 071-844-196 asidibane endaweni efananayo isikhathi esifananayo kuviki elizayo inkosi ibe lani siyabonga